قلبي نقي ذاكر لله، المصطفى الصفي صلى عليه الله، أخلاقه وصفاته سبحان من سواه، هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله، فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo mewakili daripada Putra Mudi Mesra Samalanga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tamu-tamu undangan yang katruh dari berbagai penjuru provinsi dan kabupaten yang kami sapat uronyo bak dayah katanya yang paling mulia itu Dayah Mudi Mesra dalam rangka memperingati Hul Abun Abdul Aziz ke-37. Walaupun dalam banjir long uronyo long arungi untuk long sawa dayah tercinta iaitu rumah ulun tuan yang dari pol long jakbu alhamdulillah kail long semua nyuna berkat kuramat-kuramat daripada ulama-ulama katanya Bandung. Semoga abu dan daripada urunya dan nakib Allah bertepakkan dalam syurga Jannatul Naim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala